أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. hande ko simore baɗɗara nde wonɗen e firde ila aya go'o ha aya jowaɓo on e hino kañum aya on ɗen ayaji ɗo. bismillahi rrahmani rrahim. alif lam mim. ko allahu on woni ko heeri andugol ko o faandi e ɗeɗo kalfe tati. enen en anda ko fawi e ngo gomɗingol e gomɗini. zalika ɗum ɗa zalika ko ismul ishara lil ba'id. المراد به هنا ko faanda e ɗum ɗo ko haada. zalika ko jogi ɗon ka jungo mon ɗo hiɗon janga. alkitabu ko deftere nden la royba sikki ala fihi e mayre awa sikki ala ko pellital. hudan ko nde peewal lil muttaqina wonande hulayɓe allah ɓen alladina ɓen yu'minuna gomɗinayɓe hoolo bil ghaybi ko wirni wa yuqimuna as-salata hiɓe ñinna julde nden no nde haaniri e ñinnorede. wa mimma razaqnahum yoga e komin arsiki ɓe yunfiquna hiɓe sakkora. walladina ɓen yu'minuna gomɗinayɓe hoolo bima unzila nden hunde jippinande ilayka e maɗa wama unzila e konko jippinano min qablika ko adima am muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wa bil akhirati e ñalande dargal ngal kadi ñalande sakkitorde nden hum kamɓe yuqinuna hiɓe felliti ɗum hiɓe yanana. ulaika no ɓen siforaɓe ɗi sifaji ɗo ala hudan en woni e hoore peewal min rabbihim immorde ka joomi maɓɓe. wa ulaika no ɓen siforaɓe ɗi sifaji labari ɗo humul muflihuna ko ɓen woni maleteɓe ɓen yo allah wattudu en e ɓeɗo maleteɓe. nde ɗo simore bakarati no jeeya e simore ko nde ɗo woni simore ɓurde juutude e nder simoje ɗen ka alqur'ana. ko nde ɗo ɓuri juutude e dendagal simoje wonɗe ɗen ka alqur'ana. nde ɗo simore no mari ayeje 286 e jeego 286 verse nde mari ɗum. nde ɗo simore ko madinatul munawwara woni kono jippi no jeeya e mandeji andugol simore jippinde madina no jeeya e mandeji mum juutugol ayeje ɗen kala kadi simore fuɗɗorde kalfe abajara ɗen ko makka jippi si wona simoje ɗiɗi. kala simore fuɗɗorde ayeji abajara ɗen alif lam mim sod ɓoof ko nandi e ɗum ɗen ɗon fof ko makka ɗe jippi si wona simoje ɗiɗi e nder ɗen fuɗɗorde ɗen kalfe bakarati ali imrana. ɗeɗo ɗiɗi ko madina woni ko ɗe jippi wondudele ko kalfe abajada ɗen ɗe fuɗɗori. ɗeɗo kalfe abajada alif lam mim no woodi firayɓe ɗum firoji buy mi ala hay sifagol ko boni firde kon mi firay ko ɓuri e jorti ko ɓuri e jikkude kon ko yimɓe ɓe firata kon.
bal ko tawrɗen kon hay mawɓe men ɓen fof hino fira hay e gooto min minanaali e wonɓe firde ɗen alqur'ana e mawɓe men ɓen si wona ɓe maakay ɗo ko allahu a'lamu bi muradihi bi dalik ko ɗum min minanta ɓe fof ɓe fira ko Allah woni ko andi ko o faandi e ɗeɗo kalfe wondude noon Allah wona ninama ni wowliri ɓe Allah subahanahu wa ta'ala wona fijowo wona waɗowo sama kala o wowliri ɗeɗo kalfe no jeeya e ko ɓuri ko yewta karma koɓe yewtata fi mum ko alqur'ana on ardi kon ni ɗe kalfe ɗo ronkingol arabuɓe ɓen wawugol addugol sifa alqur'an koyete al ijazi ronkingol heferaɓe ɓen wondude e laaɓugol maɓɓe ɗen ɗe alfasaha ko laaɓuɓe ɗen ɗe arabuɓe ɓen qur'anare men addi kalfe ɗe ɓe wowli ɗe muyni wowlugol ɗe tawi ɓe andaɗe alif lam mim ɗum ɗo ko ɓuri kon si ɗe kalfe ari ko kitabu ko alqur'anare men hikkoto ɗon ko ɓuri kon ndaaro Allah ndaaro ɗo alif lam mim Allah daali zalikal kitab si a ndaari kadi alif lam mim ka ali muran tigi Allah wi allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum nazzala alayka alkitab ɗon kadi kitab o no haala fi muɗum si a ndaari ka simmore kadi ka si a ndaari kadi ka simmode kala alif lam mim sad kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu kala ko Allah haali fi daaru hay to sad wal qur'ana zi dhikr hamim tanzilul kitab qaf wal qur'anil majid ay ko ɓuri kon si Allah haali si ɗe kalfe ɗo ari ko fi alqur'anare men hikkoto ɗon fi hollugol awa he si tawi hiɗon ko on goɗɗum awa be sifa mayre ɗum ɗo ronkini owni few tanko pooɗay nanɗe kadi pooɗay nanɗe cela veut dire konnguɗi ɗi wolugol no laba alif lam mim attuɗay noppi maɗin tun Allah profita ɗon ukka fi deftere nde nder ton awa he si ɗum ngalɗinima awa ɗum ko deftere ni ɗeɗo simmoje ɗeɗo kalfe taƴuɓe kote kalfe abadere ɗe ko noon ɗe janggirte ko alif lam mim ko kalfe abadere wona janggirede ɗeɗo kalfe wonɗe ka alamɗe simmoje ko ɓuri e labede kon ko ɗurnagol e addugol firugol ɗe few woni ko alda e tuugorgal sellungal wondude noon e fiɓagol wonde Allah subahana taala jippiniraɗe ɗe sama kala bal ko fi hikma molanaɗo anduɗen en anda Allah daali zalika ɗum ɗo zalikal kitabu nde ɗo deftere teddude mawnude nde ɗo deftere teddude mawnude la royba fihi sikke ala e mayre few woni nde ɗo deftere teddude nde jogui ɗon ɗo e musidɓe julɓe nde ko haqiqare ni hinde mofti e hoore konko deftere wo moftali e hoore muɗum nde gande mawnuɗe ko woni kon e nde e goonga pellital ko woni kon e nde ala e deftere wo e deftere la royba sikke ala fihi e mayre woni few sikke ala e mayre jeeke wo immorde e jeeke ɗen awa si tawi sikke ala e hunde haray ko honɗum woni toon wowle ko pellital ko woni o liddu sikke ɗen wona pellital ko
liddu sikke ko pellital piiji ɗin foppu al asyaw tu'rafu bi diddiha piiji ɗin ko contraire mum on andirte ko jemma holli ñalorma no woodi ko ñalorma holli jemma no woodi piiji ɗin ko contraire mum on andirte ko kellal holli nawnare ko nawnare holli kellal no woodi awa nde alqur'anare nde jogiɗen ɗo la royba sikke ala fiihi e mayre hay e huunde ala nder ga ko wonde sikkitare kala ko woni kon ga fopp e habaruji kala ko nde humpiti kon nde wi'i waɗi ay habar ko humputugol hada huwa al habar kala ko nde humpiti kon fii ko feƴƴuno ila e tagee baba adama tageede kammu e leydi tageede baba adama qissaji moftaji feƴƴiɗi hakkunde heeferaɓe e annabaɓe feƴƴinoɓe eko waɗana yimɓe wowtinɗinɓe Allah eko waɗa yimɓe sirkamɓe Allah eko aroyta fii aduna ɗo ko arata ka anna ɗo si darngal daro eko waɗoyta laahara eko Allah moƴƴi gomɗinɓe makko ka anna gomɗinɓe ka anna ɗo eko o moƴƴoyto kadi e maɓɓe laahara ɗum ɗo foppu la rayba fihi kala ko nde humpiti kon sikki ala e muɗum la rayba fihi sikki ala e mayre hudan nde e alqur'anare ko peewal Allah subhanahu wa ta'ala o wi'aali hudan o sappo ko nde fewnayde e huude kaari o wi'aal ɗo hudan ilal janna o wowlaali ɗon o wi'aali hudan ila sa'a ila e hudan ilal maali aw hudan ilal hayati tayiba o toɗɗaati ko honɗum nde fewnata fii muɗum fii yo moftu kala ko tawata kon nafay ko pelletti alqur'ana ko peewal fewnay ɗum goɗɗo e kala ko nafatama kon ka anna ɗo nafama laahara en fuɗɗike bakara taske ila ɗo ha ñande hetuɗen naafi Allah subahana taala hollu en ɗum o yi'ata nder ga ko nde yamiri tawa nafata o yi'ata ko nde haɗi tawa konko nde haɗi naforno e no e konko nde haɗi cela veut dire comme ni faala wolude nde wi'ata ta en yaru beere tawa yarugol beere no wonde nafoore kala ko alqur'anare nden haɗi kon fof ko lorra woni nder to nafoore ala nder ton nde e ɗo o hudan ko nde peewal nde ko wiyete hudan liddu hudan ko on ɗum ko dalal liddu peewal ko majjere nde ɗo nde itta e goɗɗo ko o majjuno ko a andano kon ko majjuɗa kon nde andine nde fewnay goɗɗo e gurdan newiɗan nde fewnay goɗɗo e gurdan ɗan laahara hudan ko peewal ɗo Allah daali lil muttaqina wonande hulayɓe Allah ɗen sabu ko ɓen ɗon woni ko naftorta huda peewal Allah ngal ko ɓen ɗon ɓantani hoore alqur'anare nden ko hudan kono ko lil muttaqin ndaare waajibi e hoore mum ko Allah daali fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ko gomɗinɓe hulayɓe Allah ɓen ko ɓen ɗon waajibi nafata so a yii goɗɗo no janngi alqur'ana ɗo haa muuti halfere nde wowluɗa o firante kono o feewa o jokka ko feewi annde wona o hulowo Allah woni kulol Allah ngol ñaaway e bimana ma'ana kulol Allah ngol ko jogitagol ko dandata kon lette Allah ɗen sabu ɗoftagol Allah huwo yamirooje makko acca haɗoyeeje makko ko wiyete kulol Allah ko nde Allah haynotaako makka o haɗuma ɗon o hattotaako ma nokkuure ka o yamirma ɗon ɗon hara e woni hulowo Allah si tawi kala ka Allah yamiri yo wone ko ɗon wonɗa kala ka Allah haɗi a yiyetaake toon hara a woni hulowo Allah si tawi noon a wii an ko a hulowo Allah kono nokkuure ka Allah yamirma ɗon a tawetaake
nokkure ka Allah haɗuma ɗon a luttetake haray an a wonali ko a hulowo Allah bal haray ko an ɓuri suusude Allah e suusude ɓen fof ɗulle Allah subhanahu wa ta'ala ina hulɓini hulen Allah Allah daali zalika nde ɗo deftere alkitabu ko deftere ni la royba sikki ala fihi e mayre hudan ko nde peewal lil muttaqin on nde huleɓe Allah ɓen hina fire kadi zalika ɗum ɗo alkitabu ko deftere la rayba sikki ala fihi hino e mayre hudan peewal lil muttaqin on nde huleɓe Allah ɓen ko ɗum waɗi ɓe waɗi ɗo toɓɓe tati ɓaawo ɓe waɗi toɓɓe tati yeeso fihi on kadi no sella ka wi'a zalika alkitabu la rayba fihi si a darike ɗon haray ko wiwɗa ko ɗum ɗo ko deftere sikki ala e mayre sa wi zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin si en daari woɓɓe ko noon wona husari nokkugo ko ni o janngirta zalika alkitabu la rayba hudan lil muttaqin ko won ɗum ɗon ko honɗum arta ka haqqille jentiɗo on ko wonde zalika ɗum ɗo alkitabu ko deftere la rayba tikke wo ala e mayre fihi hino e mayre honɗum hudan peewal lil muttaqin ono hulayɓe Allah ɓe ɓe wi'a ɗo si a darke siɗo janngode ko tajwid si a daraki ka toɓɓe tati arane ko yadaro ka toɓɓe tati ɗimme ɗen kono arataɗo jokkidira directement wiya zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin si a janngiri noon jannguɓe ahkamu tajwid ɓe anda wonde a famali ɗo on haji ɗa faami nokkugo ɗo on haare a famali façon no janngirte noon yon ɗum e alqur'ana noon waɗana panoji gon toon ko are interdit donc e daretake no andirɗen ni tarawo on no mari pilatije ɗo kadi ko noon nokkeli goo so hewti a daratako nokkeli goo so hewti naya feƴƴi donc almuhim ndeɗo alqur'anare hudan ko nde peewal ittende goɗɗo e majjere lil muttaqina wonande huleɓe Allah ɓen refti Allah subhanahu wa ta'ala sifi ko homɓe woni ɓen huleɓe Allah fi ha yo en sifitorɓe ayno ɗo sifaji huleɓe Allah ɓen ko ɓuri e heewude kon ko alqur'ana si Allah subhanahu wa ta'ala sifike goɗɗum si o wowli hunde mal bimana ko wonta saabu aljanna o sifoto ko honɗum bimana si o haali fi gomɗinɓe ɓen o sifoto ɓe si o haali fi heefera ɓen o sifoto ɓe fi ha anda ko e kan hombo jeeyaɗa ƴetta hoore ma peesa ɗon ko e kan hombo jeeyaɗa Allah daali ko woni hulayɓe mo ɓen go'o ko alladina yu'minuna bil ghaybi ko ɓen gomɗinɓe ko wirni yo en ande musidɓe julɓe ko sendidir julɗo e keefeere ko ɗum ɗo hoolagol ko yiyaani ko ɗum julɗo e keefeero seediri weeti niɓɓi miɗa hooli niɓɓi miɗa hooli weeti ɗum ɗo sendirta hakkude julɗo e keefeero miɗa hooli o ko gorko miɗa hooli o ko debbo ɗum ɗon sendirta hakkude julɗo e keefeero fiyon ɗum ɗo ko hunde anndande ɗum ɗo ko hunde anndande hunde soade ko julɗo e keefeero seediri ko hoolagol ko wirni kon ko ɗum julɗo e keefeero seediri foti noon ko wiyete alghayb ma ghaba an ayunina koko wirni nga e gite men ɗen mimma akhbara allahu bihi immorde ko Allah humpiti kon fi kitabihi lkarim aw akhbara bihi rasuluhu sallllahu alayhi wa sallam ma humpiti ɗum nelaaɗo makko o Muhammad sa sallam foti noon faamuɗa ma'ana mum on foti noon yi'uɗa foti a yi'aali haqqille maɗen jeɓe haqqille maɗen jeɓaali no woodi e yimɓe buy si Allah humpiti goɗɗum si haqqille maɓɓe ɗen jeɓaali e gomɗinta maada alayna nokku wo ka selli wonde ko Allah humpiti ko ya jaɓe directement wona ya sorno haqqille maɗe nder toon e min haqqillanɗen jaɓaali ko Allah daali ko haqqillanɗen jaɓaali allahu akbar e haqqille maɗe yahi ha hewti toon ko Allah daali kon haqqille maɗen jaɓaali ko Allah daali kon bi wuduh tano laaɓi tawat
piiji goo no woodi ka alqur'ana haqqille soray ɗaɓɓita piiji goo no woodi haqqille ɓen no hecci haqqille même ko anna ɗo no woodi ko portoɓe waɗi han ta no heƴƴi haqqille ɗen ka tawa haqqille aro ɗo jaɓano ɓiɗɗo adama waɗi ko horleji ɗo e rabbu samawati noon allah noon koko allah wowli kon ko ɗum sonta wiya haqqille han ne jaɓaade ɗum saloɗa ko allah wowli kon ko laaɓi pos ko sennidiri julɗo e keefeere ko hoolagol ko wirni kon no jeeya e ko wirni hoolagol kala ko tawi feƴƴiino tawi allah humpiti ko alqur'an laaɗo humpiti ko hadiseejo ma ko aroyta algayb kala ko tawi allah humpiti kala ko yiiɗon allah humpiti ko alqur'an o wowli foti ko sifaaji gomɗinɓe ko sifaaji heeferaaɓe koko okkata arjanna koko naɓata yiite ko kala ko allah sifii kon ko yo on jaɓu innama kana qawla almuminina ida du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na si allah noddima e ñaawore ko yaawi mi nani mi jaɓi ko ɗum fawi gomɗinɗo allah subhanahu wa taala alladina ɓen ko woni huleɓe moɓen alladina ko ɓen yuminuna gomɗinayɓe yuminuna ko fi'lun mudari'un marfu'un ko gollal fewndigal woni o yuminuna hina amanu bil ghaibi ɗon hare woni maadi ɗo ko yuminuna marfu'un bi thubuti nun alladina ɓen yuminuna gomɗinayɓe bil ghaibi ko wirni kon ko jite maɓɓe ɗe yi'aali kon foti koko allah humpiti wiiɗen koko anna ɗo foti koko allah humpiti fii laahara foti ko fii si allah e hoore makko e sifaaji makko ɗin foti ko malaykaaɓe makko ɓen foti kala ko o sifii ko waɗata an e ko watta laahara ɓe hattaali ka gomɗingol ka wirni ɗon ɓe jooɗaaki ndaaru allah subahana taala sifori gomɓe ɓen ko wiyete aqaid aqida ko wiyete aqida koko neɗɗo fiɓɓota ka wonki mum ko o hooli kon ka ɓernde makko immorde e piiji ɗi allah subahana taala humpiti ɗin ɓa wiɗen al iman huwa tasdiqu l jazim bima akhbara allahu bihi aw akhbara bihi rasul sallam ko wiyete iman ko hoolande fellutunde ka ɓernde ga taweɗa hooli ko allah humpiti kon ma ko nelaɗo on humpiti kon sallallah sallam alladina ɗen yuminuna gomɗinayɓe bil gaybi ko wirni wa yuqimuna as-salata hiɓe ñinna julde allah wi'aali hiɓe juulude ndaare alqur'ana fof allah wi'aali ya ayyuha alladina amanu sallu kono gomɗinɓe juule allah wi'aali ɗum fewi ko qur'an aqimu as-salata wa atu az-zakata alladina yuqimuna as-salata ko ɓen ñinnayɓe julde ñinnugol julde nen no mari ko feeñi e ko wirni ñinnugol julde nden no mari ko feeñi e ko wirni zahiran wa batinan e ko won ɗum faanda ñinnugol julde nden zahiran ka feeñi ɗon ko bi iqamat bi itimami surutiha ko tan timmingol sartiji julde nden ko selli kon ka ammin konde ko ɗi jeenayi won Muhammad bin Abdul Wahhab yewtiri noon kamattini dinil islami ko ɗi jeenayi sartiji julde nden ara nun ɗum e majji ko islamu on sakkitorum e majji ko anniya wono yewtiri noon toon mo hatan guine e ɗumannago o urtoyta toon sartiji julde nden ko ɗi jeenayi farillaji julde nden arkanu salat ko 14 ko ɗi 14 waajibatuji ɗi ko ɗi 7 sunnaji ɗin kadi dewta ɗi ɗon kadi no jeeya e sunnaji ɗum no mari fi'iliya e qawliya fi'iliya ɗin kan no yahi jeɗɗi no ɓuri qawliya kan no yahi jeɗɗi ɗi ɓuri kono ko ɓuri e lo'ude kon ta on dewa in noon jeɗɗiji jeɗɗi ka fi'iliya jeɗɗi ka qawliya bi mana kon ko wowrata ka hunduko ma e ko huudita tere ma ɗen jeɗɗi sunnaji ɗi si ɗiɗo fof waɗay haray julnende darke
haare julde nden nde dari ke few ɗum ɗon ko hella ka feeñi ɗon amma ka wirni ɗon ko honno bi iqamati ruhiha ko ñimnugo ruhu julde nden bimana ruhu julde nden ko khusuu ko yankinare nden ko Allah daali qad aftal mu'minuna alladina hum fi salatihim khashi'un yankiniɓe neɗɗo ko yoɓete ka julde makko ko embere o ko haqqille makko ɗe woni ka julde ko ɗum min ne mapani hoore baraji ma ɗin ka julde ko embere wo ko haqqille maɗen tawino e nder julde nden ko ɓeɓɗu yoɓeteta si haqqille maɗen ɓernde ma nde woni ka julde e calcul ka julde calcul ta ko ɗo ko ruku ko sujuudu ko Allah mi dari yeeso Allah mi maayay a calculi julde ma nden 100% ɗamari baraji 100%. si tawi ɓernde ma nden ko woni ka julde ma ko 50% ko 50% marɗa baraji si tawi ko 10% marɗa haqqilɗa ko 10% yoɓeteɗa ɗum no ari e hadis neɗɗo no ko yoɓete ka julde ko emmere ko haqqili gonga julde min noon mi calcule ɗo probléme ji heewi ɗi aaden andi ki wonane juula donc ɗum ɗon haare julde nden no manki daragol mayre ngol wo yuqimuna solata ɓe ñinna julde nden wa mimma e immorde mimma ko min on ko li tabid ko ɗum waɗi ko firo sellugo ɓoni firande wonde ko yoga e ko min artikiɓe kon ndaare ko Allah subahana taala sappiɗo ko zakka o woni sappade ɗo no heewi ko Allah hawtindirta hakkude julde e zakka bal no windi e defte goo wonde ko 82 Allah no hawtidiri julde e zakka ka alqur'ana o ɓannidiri dokkeli 62 82 entre julde e zakka no woodi wiɓe ɗum min noon mi ɗaɓɓitali mi ɗaɓɓitaɗi kono mi no windi wonde ɗum no ko alqur'an laabi 62 Allah no ɓanndir hakkude julde e zakka ko ɗum waɗi Abubakar Siddiq ɓe maaki kala senndirɗo hakkude julde e zakka mi haɓaymo la uqatilanna man farraqa bayna salati wa zakat min mi haɓay kala senndirɗo hakkude julde e zakka wa mimma e yoga razaqnahum komin arsikiɓe no ko Allah wi ɗon kadi razaqnahum signal goo kana nder ton yewtugol arsikaɗo jawdi ni awa ndi jawdi ma wona wakkilare ma heɓudandi heɗirɗani ko minen arsikuma ndar dari wa mimma razaqnahum yoga e komin menen arsikiɓe yoga e komin arsikiɓe kon yunfiquna ɗum lendi ɗuuɗa kadi ko Allah landima kon ka zakka ndaaru jawdi se a jokkedi o waɗi kadi nokku ko tawata hara ko si tawi a yondinori e mayri si goɗɗo jogite jo joni 21 million ma ko ɓuuri ɗum e nder ennan ko ɓayo mari ko o ñaama harana ɗum ka si wona ɗum harana o ñaamiɗi 21 million a jogiti ɗi e nder ennan hiɗa wawi fuɗe ma yiɗa wallini ɗi a ñaamaali ɗi a ɗiɗoytaaki ko wonno addi ɗum ko ɓayɗa mari an ko feƴƴinira harana e nder ɗin ɗon si wona ɗum a ñaamay honno a ñaamiɗi si a jokke ɗum ɗon ya itti e nder muɗum 10% kan 2,5% 2,5% ɗum koko satti noon e nder ennan sa heeɓi 100 million hannde a ñaamiɗi hannde Allah andakima hunde c'est pour que haton guine mum kono sa jogiti kadi ennan no woodi iɗa mari ko yondinora e ɗum ɗon ko ɗum waɗi acciraɗi ɗon e nder ennan ya ittu ɗon 2,5% siko ka nayi koɗɗi koɗki 50 itta woote siko ka dammi 50 sika jiloɗi 5 itta dammu gootum ɗum kadi kono hitanden timmi ko heɓata hannde itta zakka mum hannde o si tawi hara ko ngesa ɗon a remu timmi 750 kilos itta jon ɗuma kan gootum e nder sappo ndaarina ko sattini wonandem on mo Allah subahana newinani ɓa ɗum ko newto ko e hoore Allah subahana taala newinani wa mimma razaqnahum yoga e komin arsiki ɓe yunfiquna ɓe sakkora Allah wi aali ko e sakkora e hoore yimɓe ɓen saabu ɗuɗugol ko sakkete ɗon no jeeya e sadakaji ko Allah waɗɗini kon e hoore meɗen ittugol zakka wonande marɓe feere ɓen e no jeeya e muɗum kan liɓugol dépense ka ɓenguure ko farilla e hoore kañum neɗɗo marɗo ko dépense teɓe ɗum ko farilla noon ko Allah waɗɗini gorko yo dépense ɓenguure makko nden ma dépense gol nene e baaba sanga tawi ɓe wasama kamɓe ɓe ala si biro ma e bemma jogaki koɓe faggitora si ɓe mara dey si hiɓe mari waɗɗakima si biro ma e bemma
mara ko ɓe faggitora no waɗɗima an gorko on financegol ɓiro ma e bemma no waɗɗor noon financegol ɓe gure ma nde c'est obligatoire wa mimma zagana yon komi arsiki ɓe yunfiquna ɓe sakkola walladina ɓen yuminuna gomɗinayɓe bima unzila nden hunde bima on ɗo ko woni ɗum ko ma al mawsul ma ul mawsul aybi billadi unzila o ma ɗo andi ma e mangi mawsulji no woodi bima unzila gomɗinayɓe ɓen nden deftere jippinande ilayka e maɗa e gomɗina nde ɗulle wondudele nde no tawa e ko Allah wi ko yuminu bil ghaybi on ɓaawa to c'est pourquoi wona tawde men nde jippi gomɗingol wonde alqur'ana ko Allah jippini ko hunde kadi yirninde ɗum ɗo bi mana ko herti o itti e nder ko huuɓiti bima unzila walladina ɓen yuminuna gomɗinanɓe bima unzila nden deftere jippinade ilayka e ma an Muhammad wama unzila eɗen defte jippinaɗe min qablika ko aditima no waɗɗi e gomɗingol dendagal defte jippinaɗe ɗen e hoore annabaɓe feƴƴiɗo ɓen e fof majje no waɗɗi e gomɗingol ko ɓuri e lollude e majje ko defte nayyi e feƴƴinoɗe ɗen Qur'anare nen tawti toon tawreta Moussa injila Isa zabura Daoud suufi Ibrahim ɗeɗo inɗe majje ɗen andi ko ɗeɗo andi ɗen inɗe mum amma heddiɗen iɗen jamɗe Allah gomɗini eko Allah iɗen gomɗini Allah jippini defte hoore annabaɓe ɓen ɓen jaɓi wala qad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana ma'ahumul kitaba Allah wi jippine famɓe e defte en jaɓi nelaɗen kono ɗeɗo tati en andi inɗe majje en jaɓiɗe kano ɗe jippinira hiɗe jippina kon tun hiɗen jaɓe alqur'ana ari monti ñawoje ɗe aɗen fof joni ko alqur'ana jangirte at-ta'abbud bi tilawatihi ko qur'an tun wata jangirde heɓa baraji tawreta ko Allah jippinno tawreta kono en habbirta ɗo iyen Allahu akbar jangen aya wonɗo ka tawreta eɗen juulude ka ko aya wonɗo ka qur'ana jangeten jengiɗen juulirde donc ko qur'ana Allah rewirte janngugol hande kadi wona defte feƴƴinoɗe ɗen Allah subhanahu wa ta'ala wama unzila kongo jibi qable ko adima wa bil akhirati lahara kadi hum kamɓe yuqinuna ɓe yanana ɓe felliti daragol lahara ko wiyete al akhira go'o bi al iman bi kulli ma yahduthu ba'da al mawt ko gomɗingol kala ko warata ɓaawo mayde nden Allah subhanahu wa ta'ala daali ulaika no ɓeeɗo ala hudan ɓe woni e dow peewal ndaaro Allah subhanahu daalal ɗo ulaika fii hudan wattela moƴƴa a wiyal ɗo fii hudan amma noon siko majjere ko wiyata fii ɗon ko hiɓe nder sefo fi o noyi ɗo ala o jonti hafi isti'la li anna al huda yarfa'u l insan o andi peewal ɓantay won neɗɗo si goɗɗo feewi o ɓantoto amma si goɗɗo majji o jippoto woni o uno nder toon ngaaro wi wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin kasira sabayi wa inna no men aw iyyakum ma noon la ala hudan no e hoore peewal aw fii ma e nder si won ɗum neɗɗo si woni majjuɗo ko unotoɗo nder toon ulaika no ɓe sifaɓe ɗi sifaji ɗo ala hudan ɓe woni e hoore peewal min rabbi immode ka joom maɓɓe wa ulaika no ɓe sifaɓe ɗi sifaji ɗo humul muflihuna ko ɓe woni malete ɗen yo Allah malin en anno ɗo malna en lahara hare ko ɗum ɗo kadi ɗum kon sane nder eɗo ayi fayno woodi no famale goɗɗum no wawi landita si tawi neɗo anda jaabo ko foti noon ka darsu foti ko illa ko naɗum egan ceerno Ibrahima tippami nan ɗin fa joni en janggay tippami